Amerika Serikat menawarkan hadiah sebesar 10 juta dolar atau sekitar 169 miliar rupiah bagi siapapun yang memberitahu keberadaan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Keberadaan Ayatullah Mojtaba Khamenei hingga saat ini masih simpang siur. Sejak dirinya ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran menggantikan sang ayah Ayatullah Ali Khamenei, belum sekalipun Mojtaba muncul ke publik. Amerika Serikat dan sekutunya Israel masih mencari keberadaan Mojtaba. Amerika Serikat bahkan menggelar sayembara berhadiah bagi siapapun yang dapat memberikan informasi soal keberadaan Mojtaba Khamenei dan para petinggi Iran. Departemen Luar Negeri AS pada 13 Maret 2026 menawarkan hadiah sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 169 miliar rupiah. Selain pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei, sayembara juga menyangkut Menteri Dalam Negeri Iran, Eskandar Momeni, Menteri Intelijen dan Keamanan Esmail Khatib, dan 7 orang petinggi Garda Revolusi termasuk Ali Larijani yang dikabarkan gugur dalam serangan terbaru AS Israel. Israel mengaku bertanggung jawab atas kematian Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar mengatakan Amerika Serikat menjanjikan hadiah untuk siapa saja yang dapat menangkapnya, namun Israel melakukannya secara sukarela. Soleimani was under US and EU sanctions for his role in repressing Iranians. Larijani was also under US sanctions for the same reason, with a $10 million prize on his head. We did it for free. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga masih mempertanyakan keberadaan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Mojtaba Khamenei. I mean, a lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy, and he hasn't spoken because the Ayatollah would sit and he'd spew hate from a form of a throne. But you see him a lot, right? This one we haven't seen at all. So that could be for a lot of different reasons. Namun Iran membantah kabar buruk apapun yang mengarah pada pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh mengatakan, Mojtaba memegang kendali dan dalam keadaan sehat. I'm not in the business of speculations. You know that. We are just working by facts. He's healthy, he's in charge, and he's doing whatever is supposed to be done by him. Sebelumnya dilansir Times of India, Presiden Rusia Vladimir Putin diklaim secara pribadi menawarkan bantuan kepada Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei dikabarkan terluka saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari lalu dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, juga dilaporkan telah diterbangkan ke Rusia untuk menjalani operasi.